Chin Shiat Lawa Abawa Changani Som Pasari Nua H Ramdinpuii Mualthuam North Thatu de Chhuizui Anita a Rin Hlel Kai Theitur Thil Om de Chhuizui Nan Mi Sang Sang Ko Ani Nua Mi Patni Deng Ming Thanga Kumsom Hile Lalne Ki Ma Kumsom Thum Pali Mualthuam North Ve de Chu Voin Khan Lunglei Police te ma a inpuanga Voin Ve Klaidar Li Le Chan Ve Khan District Jail Lungleya Dalu Ngal Anni Mizoram Police Chhuizui Talandanin H Ramdinpuii Mualthuam North Tha Ani Chungchanga Lunglei Police Station Thu Buai Zialu Chu Lunglei Police Special Investigation Team SIT 10 Atira Tangin Uluk Takin Mala in an Chhuizui Zela Rin Hlel Kai Theitur Thil Om te Chhuizui Nan Mi Sang Sang te ko ni in Mi Patni Deng Ming Thanga Kumsom Ni le Lalne Ki Ma Kumsom Thum Pali Mualthuam North Ve te Chu Voi Tam Tak Thu Zofia Turin ko Ani to a Police te chuan an phone mandan digital evidence te forensic evidence an kalpuya tanga rin hlel na om te chu an chik chhozela chung fin fia na tele zona chi sang sang an ma chhon nuwa voinoga se somni khan hemi te pahni hi lunglei police special investigation team te ma a anin puang ta ani inpuan na an nei hnu hian dan ang takin voin chhnudar khat khan dengale lalne ki mati hi man ngalan ni a danina phut angin voin chhnu ve khan judicial custody da ngal ni in H Ramdinpuii tha ani chungchanga thil thlendan kim changle fin fia na evidence sang sang te ero tundin huna dan ken ko tele hethu boy chhuizel na ti boy thei tur ani awangin latar lan thei ani reloti police te chuan soin hetwal tha na hi investigation kalai mek ni in fin fia na sang sang le akai noi thil te la Chhuizui zel ni in atulangin thu chhuwa siam zel ani tur thule mi pui te chu police no chui tu te malak na ngai chang zel tu le mani thua ma lamai lo turin an somani Mualthuam North atanga kan thu don na chuan denga le lal nei ki mati hi Ramdinpuii te chen na inbul nai maya khosa ve ve an ko shan mi le sa te ve ve an ni thu soin deng ming thanga hi Ramdinpuii kazen ani thu le lal nei ki ma ero chu an chung khat nai ani lo thuat soya anin puang ti Mizoram Police in thu chhuwa an siam ve le Mualthuam North khotlang boruak atang hle a Chalai tam tak chu Ramdinpuii te chen na in le a che vela pungkhomin khotlang hruai tu ten ban an pharawangin boruak dom lo thleng a omshiat ani ri lo thung pungkhom na sa khop mai YouTuber chat lok ngai chan te po Chùm hi riêng nó số khóc mày hay lại hé Ramdinpuii te in anh tìm mấy anh Puii khan này không bị in sang à quan anh không ta rồi lại lại cái nôm na thằng hé công quyền in na công Puii khan này ta nôm na anh chú lại cho bộ quan anh oma Tuan kalau bokak aku lại quay cùng sắp khan ta chùm hi riêng nó sa phía lúc tục thầy là lại te cũng khổ mà anh lên khắp rị thầy à già này lâu nị hiện này tin nghe đó nè
งทางอะไรอีกมีใต้เที่ยวตูเตะมินเราเทียบกันหัวจูจานนี่กันคาเมราเตะโปรเฟชชั่นอลคาเมรานี่เราว่าฟอนคาเมราตัดเดียวเลยนี่บางนี่นักเสียเราบางเสียอะไรขาดมั้งโอเลยที่ยันกันหันเสียงโฉตาไอ้ที่เรื่องนี้ที่มาผมส่งทุ่มไปเลยบีที่อินอันนี้จวนที่ทันจัวละอาป่าอันนี้จวนอันนี้เขาที่มิโซรัมยูทีซีลอยเล็กอันนี้เรื่องนี้ที่มาที่อูนาวจีงันเอาปังมีป่าอันนี้ฟังอินไอ้ที่Mualthuam High School apo som zirlai age le Ramdinpuii hi August ni thum sang ni somni paruk tho tan zandariat le chan vevel khan an chen na in atanga achhuak chu chin hriat lowin abawa August ni li thole ni chhun le zan lama mitlom ngai ten ngor taka an zon hnuwa August ni nga ni lai ni chawmadar som le chan vevel khan Government Middle School Mualthuam North bula arwang mu ani ashoka thuk taka zaina hnu ma a ombaka ataksa a chemte avina ni ashiat mun sari vela omin arwang hi August ninga zana anchen na in lama lumen ani hnuwa August ni rup ninga ni khan lunglei civil hospital a postmortem ani postmortem report hi August ni som pahni sangni somni parugzan khan police te chuan andong ti soin postmortem report atanga alandanin Ramdinpuii thi chan chu a oma chemte avina wang ani thule mipat me chiat na rong kaya chet na hmu ani lo thuan soi Ramdinpuii ruang postmortem ani lai hian lungle tlom ngai pol sang zirlai pol le political party shwai tu thatnem takan kal khoma postmortem zo hnuwa civil hospital lungle auditorium MHP Supply Quarters lungle huai hotin sun na hun manani ral na thil pek ba ka arwang chunga mi thatnem takin pangpar da in hemi hnu tlaidar thum le chan ve khan Ramdinpuii ruang hi Mualthuam North panpui ani hemi ni ve khian zan lama William ngal ani police te chuan H Ramdinpuii thina chungchanga hian voina thu chhuwa an siama an tarlan bak chu soi thei an la nei ri lo thuan soya nu chui na chu la kalpui zel turani thule dan anga thil ti ngai tam tak ala omba ka deng ming thanga le lal nei ki mate po thu zofia an la ni zel don ti soin Ramdinpuii thina hian midang anin hnamhnawih lo te po an la Chhuizui zel don thuan soi H Ramdinpuii thina chungchanga thei top chhuwa nu chui na thok tu Mizoram Police abik takin Lunglei Police Special Investigation Team te chunga YMS Supply Quarters Lunglei chuan lom thu an soi ti thu chhuwa siamin an soya hun kalta a po Lunglei Police te miswal hu chui konga an fak om thin tak zeti soin Ramdinpuii twal thina chungchanga YMA Mualthuam North Branch YMA Vanva Group Hroi tu tele member te malak na chuan om an ti thuan soya poi khoi tu chui na police te thei topa an tho pui na po a hluin khotwal boruak hriom tak hnuaya khotlang ta na ke an pen na chu hlu an ti thu soin hewan duaina hlenga an tlom ngai na le thorim na aro puin khotlangin hun har satak le nunaw thabar te thlamuan an ngai huna hroi tu le member te anin chi eng chuan YMA mai ni lo mizo mele ti moya kan chuang tak zetani an ti YMA Supply Quarters lunglei chuan H Ramdinpuii hliam na taktuara rong taka anun na lak sakani chu an leina thuan soya twal thatu te an dem tak zeti soin hetianga twal thin ra thak tak kan khotwala a thleng ta fole meiche om nem le chaklo jok te ta na khutlang aral muang tok talonia lang chu poyan ti hle ti soin he twal thin ra thak taka poi khoi tu te chu thu nei tu ten an phu ang nge shem na pe nge sian du thuan soya hetiang thil ra thak tak kan nam le Christian kan ni na thlenga min ti thang tlom tu hi thleng non to lo se ti chu an du dan ani thuan soi bok